Reverend Simon Muvengi wa kanisa wa IPC kaudha musini wa mwingi na wathuthia serikali na tongo ya sakuweko la kwikonia na uteti muno na kulo ni mawatho alamathie enendi ivindani ya kampeni. Reverend ingine wa kula serikali kumia nyana ya mawia kwi amwika kanisa na uo uikulwa kukonia amwika ndeni wa maundu mayo ni kana kuibetangana na siko mbai kavindani okau ingi ni wakulia amwika lama minite sukulu mwakane muthelu kumanda undu wa kwika na kwiyandikithia kana kwiyandika mo ene Osea Kimanzi na Mauvo. Ainena na vilingi wa Mauvo Reverend Simon Muvengi eweta enenzime na waoni wa maendeleo na kitumine kiu atongoi ni manu ya kwikonia muno na kuthukuma enenzi kumana na mawathomo na kwivetangana na uteti mwingi utena uniko kwi enenzi. Andu ma siasa muno ibindani ino ni kwithani twendete ibindani yo nyubani meika likenzi ni wa siasa muno molwe kana be mawatho matu ibitie masioke mawatho ni asu masioke nthini wa miradi ya maendeleo ila itonya kwa kanzu ito idwe ni tukwenda maendeleo ene nthini kwenda maendeleo ndakwenda mawatho memoka kwa andu ma siasa tulilikane malilikane kana be mawatho pamona kwithwa ni maendete nthini wa siasa na itugite nthini wa nyubani be mawatho ala twa mathanie na theni mwathanie ni ucio kwianisha ene nthi makamuthima na meko yengi. Reverend Muvengi ni wongelano kulia tongoi kumia mianya ya mawia kuya mwika ondo mwana ikanisa ukonia amwika maondoni mayo tanzia yemwe ya kumabetangana na kwikalamana kwikonia na mituo mithuku kuthanga cia nthi nayo nikana ibindisi yulu wa mwene nzi na kuthindisi yulu wa mundu wa mwika mwende nthi na mundu wa mwika nimo matonya kukwatila nthino nikaneka dinambe ai amwika ni atongoi onoyu na ni atongoi mauni na twinavata namo maisoma na mailikwa maundu ni mavata ala matonya kumateria amwika ni matonya ubungwe wanzia siku thakanyo sia kuthukuma na nituthanga cia serikali ila ni athanie kana ikatethesia amwika undu ni wambe kwikia wifi zini wa sport siki wathukanyo nikana mwika withia nutonya kubikia na kwithwa na wifi cia masomo na cia kuthukuma online thanga cia nikana ona makanisa malikilile nthini wa kwaka nthino na kukwikia mwika nthini wa maundu ma kwika ni kwithwa ibindani la mwika watiwa na wethe wote na undu wa kwika ukethwa we idol na ethia wikalite mana mwika ucio akambia kwanangika na kulika sinduni cia kunywa na sindu cia kwanangania kwa kwiananga owivo namo amwika ala mavikite na kumina masomo ni mathuthwa kwikonia na mabiacara na kwiyandika moene namo ala maende na masomo sukuluni kwikithia ni mazioka masukulu ivindani ya kuvingwa mwika wonde akwata mwanya nake alike etethie amanzo ndutonya kwitethia oyube na nzia bingi cia kwitethia andu ma mwika netu meta ni kana malike nthini wa kumanza mawea ti lazima maande kwa formal jobs ni matonyo kuyandika nthini wa maundu ma kwika maundu ma biashara maundu ma miundani maundu ma online jobs na maundu ni ma kwithwa creative content creators na ni matonya kwika nesa maweani ano thebinda ni bikie ya kusioka skulu masioke maskulu ni mo mathi kusoma na mathi mabangite kwika nesa na nitu maboya sialonzio ibindani la masiokete. Ngirivoti ya vilingi wa Mauvo kumava kanisani wa IPC kaudha musini wa mwingi kiliombungani cha mwingi katika undine ya Kitui Osea Kimanzi.